already shuthi ngithe ngiphuma usisi wami wamfonela wathi uziyanda uhambile uye emfaneni kanti ngisho ngathi ngenze assignment. So I think that day nje usathane kahlahle mhlambe iplanini lelo langa lelo ukuthi impilo yami uzoyimosha because ngathi mangibuyela endlini sekhiyiwe ngabuyela back kumfana ngalala khona ekseni ngathi ngibuyela endlini nje I think abo 8 bekuyi weekend kuyi Saturday ngithi nje ngibuyela endleleni ngahlangana nomunye ubhudi wathi gijima woza ziyana ngathi yini kwenze njani wathi woza ukhona into yenzekele gijima mangithi ngiyagijima wathi hamba emva kwendlu mangithi ngiyafika emva kwendlu ngithola i-school bag sami besisikhulu kakhulu ngoba bengifaka nje zonke inqwadi ziphelele lashona ilanga malishona ngabheka around ngabona enye indlu lapha ngaphansi umkhukhu ngathi thingiye khona ngicela lo yasisi lo angilalise bese kusasa ngizobona so ngaya kulo yasisi labe kahlala nosisi wakhe ngamcela ukuthi angilalise wathi yo ntombazana ubuyapi ngamtshela wathi okay lala ngalala bangipha ukudla ngaya kulo yabhudi mengifika endlini yakhe wangirolela lento angirolela yona insango wangibhemisa mecede ukungibhemisa ngabona umbhede lobe ngihleli kuwo uspina ngabona sengisemathuneni sesingcwaba abantu ngambuza ngathi hayi insango ayiyenzi kanje ikhanda lami alisekho right kanti ufakeni wahleka ngavuka nje kuseni ngazithola seku wrong and